Biya kamal ka Nuer Online TV ka jen gwasi me bana roiling arwaja dana bana ling arwaj mishore lat shala do teke wud mishaluch wud mo shaje lush ka sha point de shaje yak re rop jen la dana bani nga jen gwasi me ka jen lere me der to ko jakana nasko shiran che de jela karwade ko pin cha te karik tungwan bana gwaza dana to ko tinba bana je linkel ano tike wun mishaluch bana je chuling gore bije nyaka ne ko kien ka gore jin be subscribe ko bi ranin kon lat ko rodien be kalinge ni chang shala no shawut kwan mishaluch cha je no shadech en rudu mate ko rundu jandar de bakel alo jene ngwet rewe ka yambio ka western equatoria shala de police ni shala do en wudo mo shajik alawo shadwech ene tikweske ko jela karwade kene tin duaja kan ka ngach rewe ka yambio te karik tu wanung talat ko rodien tenen wini kari ka to karik ti jak to gorjeno de kuma so Sudan der guitin ko karik tinakana nichiang kari ka to ko nichiang ka yambio munyo do de ne diala konten wini ade ga rodien tit kori ka ti karik ti churdien lot ranu che wojela karwada a shangdar ki war ba julu jaram kuji munyo no shirik shika ngwan rewini ko de enerande rod gang karwade ko shiran che dia jala ka karwade neme lerken nas dialan konten re wo ka South Sudan en gwas titino ko shaji ga tema shi wane ito wanda loy kana da domni a shan sherami la gwanteru der jimo karek a jen mlaja gorgen go mite greng mishora la dena gwas ba do ba dan to ko keje ba jangach chala do wudo me shaje dech ka shaje doch ala ngok de shaje tul ko kunya dana sha kwanya re wi ke yambio a jen le dandi linga jen gwas me kana kon lat kon ke o de randa ro de ala ka ki de ro de tit ka siang da domni ke ka siang jal ke ka siang war no de jal karwa de ka war ke de jal karwa de ka siang der e ruop ke no gwa titno la ja gore miji tok kuching bi ngajo na mboder tok ba gwa da na titin ne meje le dande ko linga jen gwa me biata kamal bye bye.